هذيكي الحفتة بديرن آگاهی چه بدو چه بچاوی هبود وش بوی که جیل استودیوی بیوانی من فهم الشكل هوالي بيروجنا بيوان تبخيراتي صعب حتى كما وصل در باسكت قال لك بجيشي بو قال لك وصل بالنقاش بو دسبيكا حفتة ده بردانا صراحة دميرتاش بريا وشوينا غرافا إبرالية يا هيئتك جو كوميسيوني قال لك كتر روجه فيش بردوام ده كتسير اخو از باوردك بالحفتة بيشا ماجي بكاو بريارا آهي مه دادگاه ما في مروفانا أوروبا إيش بصراحة دميرتاش بيجي داي بيواجه قال لك هاتا عاقبين وصلت الجشير بان گفتگویان بني ري حفتة كتشاو بش بان گفتگویان چطور كت لغوريته يعني براستيش قوا مرف بالتمامي لبنر ve haftaya dumahine تقريبا سال ومهكيه كو ام سربان تشتنا da akıbın yani Salaçuyum pişti ku bistu diye cotmehede Devlet Bahçeli ve haftına xuya meşhur kir edi pevajoye kete rojevame ob gorveye keji tişteki rasti merv beje efsaleki ali Kürt gavavetiye yani hatta noha devlet yek gaveki navetiye fakat jivir tişteki usabra derne keve yani Kürt yek Ali Gavan daveci o tiştek naykirin drastiya xudu bqaraat amın Kürt berbi stratejiye ki nu demeşin yani edi ev heyama şere çekdari kuj salahişti u çaran u virde benav ber hatta no çencar agir bestatiye kirin le ahir bir rengeki bir şere çekdari siyaset berbi peşveçiye Lej 27 Şubat'a İsa'lı ve pişti beyana açtı ucvaka demokratik ya brezablı calan ve edil serhateki din demiş yani ev hatacı edi hata siyaset ve demokrasiye brengeki berbi strateji ki nu havul dedi tevgera Kürt o serveye keji tabi gengeşip gelek aliyan ve destekliye Lelver tişteki bal dikişine kanaatamına ve gelek paradoks şidna veyeke de hey yani merv karı veyeka be havaya ki aşkereci veki veki misal ezbedim mesela piştiku Devlet Bahçeli Akıvi u Bersivayıcı Ali Brez Öcalan ve hattayın o edi havaya ki fermiyan karın bejin ku pevajoyek despekir hinek aliyen nav devlet edi çiz Ali deslatari ve çiz embejin ev aliyen nijatperest yen nav devlet edi bicivuni kuvana merev vek çepkirci vek rastkirci dikare nav bike fark naka ama ahir bağvay ki aşkere dijberiya xuya Kurda bütündi zede kirin u ajotun u her vahacid hinek rayadarın devleti ay iktidarı bitaybetçi Ali AKP vana sedem nişanda bir rengeki goya gorgot nevan denav denge ekide demeşin gav avetine de xu lavas kirin bir rengeki tena serixu meseleyi çek derxistin peş ku viyat komisyon edeceği attıydım belki biz ki demel ser komisyon edeceği بس بنوچه که رویترس درکت لسر اوه یعنی دیگر بقاش رای داره کی پایه بلند آگاهی دایوان و باسه 8000 PKK yandakın koyu begarwane yani begişti ne 1000 peşi 1000 de bejum pişra 8000 tişteki olsa باوری داده اونو چه hani mesela evet şu yani tişteku Ali Kurda de fikri u gorveye keji gav daveci aşkereye zelale o stratejiya ve heyameci bağvaya ki zelal daniye peşi akhoy yani düğü varide püskirek tüne fakat Ali devleti ve heji tüzelaliyek tüneye, çava tüzelaliyek tüneye, naha mesela dve bevajeyede, ji banga 27 Şubat'ı verdi, hemu tişt rengeki tena serexul ser çareseriya psikreka Kürt naatiye danin. Yani rengeki peşketira demokrasiye ve peşketira demokrasiye jî tu çavayı dikarî bi pêş bixî ew jî hebûna Kurdan bi rengekî siyasî û hukukî ser zemînekî lazmet bidî rawestandin. Ne wisa ye? Lê divî warî de lê nerî
Aliye devleti ali kive duhazı otoriteri zext bike yani mirov dikare bi nav bike jî ev sistema takekesî ku bi rastî çi binge havî ji alî demokrasî ve tuneye dixwaze hem qayîm bike zext bike û ji bo wê yekê jî destavêtiye muxalîfan birêya dadgehan hemû muxalîfan dixwaze bêbandor bike û ji alî din ve jî dîsa divê pêvajiyê de dixwaze di taybet Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê de ew cihên ku Kurd lê dijîn di hemiyan de jî Kurdan bi gor xwe ji nû ve dîzayn bike. Evana jî ne mümkün e. Yani eger tu li rojhilata navîn siyasetekî nû dixwazî pêk bînî û dixwazî mesele bê şer û çek bê lehevketin û em bêjin pevçûn çareser bibe ji bo yekê tiştên eşkere lazım et tu bike. Ew jî çi ne? Gavên demokratîk in. Di pêşî de her iki em gavên demokratîk in. Îja van tiştana çê nebû. Piştî ku çê nebû, bi vî awayî hin car Reutersê re, hin car nizanim cihê din re agahiyên bi vî rengî tên dayîn û ser wê yekê jî em bêjin bi rengekî yani pêvajo ber bi pêş ve diçe. Dixwazim bidin gotin ama divir de ya rast eve. Yani mesela meseleyi Demirtaş te anî ziman. Yani meseleyi Demirtaş 2019 vir de 6 sal berê yani saliya girtina Demirtaş'ta dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê biryar stendiye. Yani ev takriben 6 salı şu bavayı ki bi gor hukka Türkiye jî bê hukkî dihindirde. Ev meseleyi 6 sala hatta nuha dudirêj kirin. 6 sal berê gava ev mesela hata xaftin çi got Erdoğan bu xwe got ku yani eger dadgeh biryarekî bistîne em ê ji gavekî din bavêjin û ser wê yekê jî em ê siyaseta xwe bidomînin û wer jî kir. Demirtaş bê hukkî li hundir girtin. İşxeyni Demirtaş yani sedan kes niha li hundirin li zindanan bê awayekî bê hukkî disekinin. Di girtîgehan de gelek kes 30 salê xwe temam kirine hê jî li girtîgeha didin sekilandin yani hukuka xwe dijî Kurda bikartînin. Ew dibendiyek wisa dibêjin di nava iktidarê de heye yani Jalîkî ve MHP daft dide wisa dixwaze pêvajo bi pêş bike ve gav were navêtin Laliye Dîlê jî hikûmeta AKP firê dike tu ji vê yekê bawer dike? Ez ne divê qenaatê de min dibendiyekî navê awan de heye. Lê plansaziyek navê awan de heye. Yani ahir gava van gavana avetin bejin Devlet Bahçeli tenaseri xu ve gava ne avet. Yani ne mümkün ku dire ve biriya devlet ede bir avayı dubendiye ki çebe ulser ve ki gav be avetin. Ama dur da jber ku rastarast deslatlar AKP Erdoğan buxiye vaka Bahçeli haber nadı. Bahçeli çiye ahir nav veziran de yek vezîreyî tuneye. Bawayekî fermî em bêjin şîrikê hikûmetên ne. Berpirsiyariya tune. Berpirsiyariya wê nava hikûmetê tune. Gelek kadroyên di nava devletê de MHP'yî hebin jî axir evana wek koalisyona beriya sistema berê de em bêjin partî koalisyon bi hevre çêdikirin. Lê vê carê îtifaqek çêkirine bi navê Cumhur îtifaqek çêkirine. O duê îtifaqê de cî digire ama bawayekî fermî di nav devletê tuneyê dire ve birina devletê tuneyê ji ber wê yekê rehattir diaxive û her wiha siyaseta devletê jî ew eşkere dike. Ew eşkere dike û li hember vê yekê jî AKP jî dijberiya wê siyasetê nake. Ama dixwaze ji bo pêkanîna wê siyasetê jî wext xezenç bike her wiha. Ew aliyên din çi nav devletê de çi derveyê devletê de dijberiya ên ku vê pêvajoyê dikin jî bi rengekî ji bo berjewendiyê xwe bikartînin û li hember Kurda jî wê dijayetiyê wekî sedemekî nîşan didin. Yani nuha mesela gelek kes jî dizane ku AKP ji wan nijadperestên weka ulusalcı Özdağı, ulusalcı falan û bêvanê ji wan îstîfade dike.
Sedem nişandı. Nuhaji tegot yani. Evan tiştana sedem nişandı da jbini ve jboku ev pevajo berbe peşiye ve dıçı demeşi bir de gotun ji jroy tersire ji hinciye dinre hin tiştadı beji. Li ahir yek tiştek aşkere heye pekke pişti banga Brez Öcalan agirbest ilan kir, ternekir kongre xu ilan kirdi, kongrede du bir yarın esası girt, beçek kirin, beçek bun yani o fesih kirna partiye, o pişre büyüce ternekir mehaçuyin bir yareki dünya mühimci girt, evciçi bu, hem ser sinoran heze xukşan, hem ji evlciyin ku embejin hezin devleta Türkiye'ne jboku rasti hevneyin provokasyoneki derneke ve jwan deran heze xukşan tu hem vaji velat buxuji Bekşiye gelek cihat ve tiştacı bağvaya ki aşkere ilan kir. Tişteki de bu bölümü haftan tebiri ve geriday tabi AKP'yi elser evi de dışopilmi elser medya parvekirina civaki akıftene van yani heneki de bejin yani civaka kurdre jgele kurde de bejin seber beken bevajo de evi de ye drevşeke elini de ye her tiş pozitif vad demeşe ve gavore navetin heneki gerek seber beken lavra ev heye yani dijberiya ev de bejin kemalistar heye bu avaya ki tabi vara suçlar deken de bejin yani dijberiya ke pırmezin heye jberve gereken mirov seber bike heneki bu avay tebdigerin ve sevrej bu hevditina komisyonu ya be Reber aporeji heneki usa dinin zemin yani usa tişteki geleki normal kudviya bihata bakırın ve geleki usa teşkile ser derhastı gelek ahaptı kırın tişteki usa hevditineken normal tişteki geleki normal kudvi pevajı da pek bey yani nizam geleki mezin kirin devi varide. Naha kalaat ham nevçiye mesela gava ve pevajoye despekir dünya alemci dizanır ku eku ve pevajoye serna ve kurda ve kem bejin müzakere ku serna ve kurda bre ve Brez Öcalan buxiye yani nuha alin radde ki usa komisyon her imraliye yanna lejui ve detir lazım en bağıvın Brez Öcalan hatta ku azat nebe FP vajo biserdikeve yanna yani aliye ki devlete bisedan saziyen xuve bisedan sporen xuve serve pe vajoye planu hesabu kitaban dikin ji aliye din ve jil imraliye Brez Öcalan'u çen girtiyen pekkeyil bavine u her va heyeteki dem partiye de çite carda dükez carda sekez bi avay pevajo biserdikevi yani berbe peş ve diçe tamam bu gor beri embejin ev tecrita zaxt yal ser Brez apotire Brez Öcalan tüne ama çeheye heci hatın Çina'yı giredayı izna devleti hatın Çin'a heyetan. Heci eğer devlet reyne de yek agahiyek imraliye dernakeve. Ele hember van tiştana dibejin ku komisyon biçe yanneçe ya eku be fikra xu bu yesedem ku komisyon hatiye damezranın Brez Öcalan buxiye. Çıma icale hember ve eki ve din gengeşi kirin kanaatam ne var? Xazın vakt kazanç bikin. O dvina veredeci duxazın zaxta xuyal ser tevgera kurt zedetir bikin. O dur deci ev tişteyn ku da xaz dikin pek binin. Yani çiye despeka komisyon edeci van tiştana empiraxivin gelo komisyon tenecbo beçekkirina PKK'ye karbike yancı birasti jibo FP vaju berbe peş ve biçu mesele bağvaya ki mayinde ali çekdari ve ali siyasi hukuki ve çareser bir gavan bağvacı. Düğü var idi diyare ku heji devlet
جبو بچکرنا PKK زیادتر حول داده یعنی خبات خود زیادتر سروی کد که فقط اویا نایوی معنی که اف پیواجو بر به پیش و ناچه yani ihtiyatek hej de Ali Kurdadet bi taybet de Brez Öcalan de ihtiyateki mezen xuyad ke çima ihtiyateki mezen xuyad ke Brez Öcalan devleti baş naskiriye o brastiji ev baş naskirina xu bi rexstina xu jî daye kabul kirin yani rexstin jî nuha dizane ku bi peşketina ve pevajoyê ve evet siyaseta Kürt destê xwe xurttir bike. Çima destê xwe xurttir bike? Ez bonên me yên berê hene. Yani di sala 2009 Oslo'yê di gava van tiştera hate kirin em bêjin pêvajoyekî di navbera aliyan di bawayekî nehînî dest pê kir. Lê piştî pêvajo têk çû em lê dinerin siyaseta Kürt xurttir bû. Yani bêyî ku lavastir bi. Piştî 2013 û 15 em lê dinerin planeki çoktanî necî pêkanî bûn çêkiribûn hê pêvajo neqediya bû dest bi planê xwe kiribûn û piştî wî jî şerekî mezindan dest pê kirin hem li Başûrê Kurdistanê hem li Rojavayê Kurdistanê tiştê ji destê wan hat qet texsîr nekirin û kirin li hember vê yekê jî hem Kürt çok nedanîn û her wiha jî berxwedanekî mezin pêk hat û tiştê ku dewleta Tirk daxwaz dikir Çe ne bu yani devlet net karî bu peşil Kurda berbere. O serdeci dengeyin roşlata navin guheri o pişti ve guherina dengeji emlednerin ku le Suriye û Rojavayê Kurdistanê ji alî Kurda ve jî peşketinekî mezin heye bi taybet li Rojavayê Kurdistanê yani Kürt edil tevayê cîhanê xwe îspat kirine. Li hember vê yekê piştî şerê İsraîl û Hamasê jî derket tırseki mezin ketenava devleti. O büyük tırsı gavavet ama aliye Kürt dibêjin ne bi vê tırsê. Ji bo çareserkirina vê meseleyê. Çareserkirin wê bixure çi bîne? Wê bixure ew tiştên ku heta niha dixwastin pêk bînin hinek aliyan û pêk nehat şerê Tirk û Kurdan. Bi rastî jî Kürt li pêşî vê yekê birîn. Eger ew hesta Kurda tüne bana, tevgera Kürt tüne bana, hatta nuha sedancar şerê Kurd û Tirk vek du qewm pêk hatibû ve şerekî pir mezin bana. Ew nehat, niha şûn de jî divê ev mesele bi awayekî mayînde çareser be ama wê wext bigire ew tiştekî din lê divê dewlet di vî warî de jî êdî weka Kurda bi awayekî stratejîk tev bigere. Eger ew awayî stratejîk tev negere, ev mesele bi vî awayî çareser nabe. Gelekî tê gotin ku wisa ew heta serê salê ve gelek çareserî bên kirin. Yani serê salê re jî demeke kin mayî. Yani wisa gavak mehûnîvek mayî. Pêşa me divê mehûnîvê de kawê çi safî bikin. Yani tiştekî dinê jî yani gereke yani bi vegera gerîlayan ve an jî bi derxistina qanûnê ji bo vegera gerîlayan ve jî çareserî tune yani dîsa têkoşîneke mezin li pêşiya me ye ji bo mafên. Ya ji alî Kurda ve meriv binirxînin mesele zelal e. Wekî min gavkadin jî got çi ye ew zelal bûna meseleyê Kürt encam çi dibe bira bi bawayekî stratejîk tev digerin. Tevgera Kürt bi rastî bi paradigmaya Brez Abdullah Öcalan ve bi hestu derinin Brez Öcalan ve yani dibêjin ku em ê dawî li şerê çekdarî bînin. Em ê giraniya çek ji ser vê têkoşînê rakin. O piştî wî jî em ê têkoşîna xwe bi awayekî siyasî, hukukî û demokratîk bimeşînin. Yani ev ya jî tê vê wateyê ku ew tiştên ku bi şerê çekdarî ve dihate daxwazkirin ne tamam bejî, ne tamamî bejî gelek aliyê wî hatiye pêkanîn. Ev jî çi ye? Yani dema 84 vê şerê çekdarî dest pê kir cuntayekî faşîst ya leşkerî li ser hukm bû û peyva Kürt bi xwe jî qedexe bû. Peyva Kürt yani tenet karî bû li yek cihekî tu bêjî ez Kurdim. Yan jî müzîka Kurdî bê deng, bê sewten bêjin. Tenê müzik jî hebana tenet karî bû lêdî. Yani wexta xwe kaset derxistin
tu gotun tüne bu tede tane müzik bu ledi sadece kadaha derxistin. Her va yasa ve kanun hebu. Ser karanina zamanı kurdi be her avayı ve kadaha bu kurdi. Le pişti tüle neri kunha tükesnikari inkara kurdabke. Yani ev kart kurta beri ya devleta Türk luhole nema yek ya diye Kürt siyaset de kurt bun, Kürt şaredariyan da kurt bun, deskeftiyen kurda hindeci erişkirin disacı tekne çu yani peşketirek mezin de jivan deskeftiyan tabi başvuruz xwazim taybet işte bir persaj belki de zabit beraber se çekiri be var hilbejatı Irak'ya ve Gireday em keb daxıver yani keb drojeva bedeye لباشورجی تکوشیر هر بردوامه یعنی از روز تعریف بکم تماشاوری مرا تشتکی بدخواست اشتبه بیشم اشتبه پرسم تایبتی لسر اوی لسر وان هالبجارتنا بگیری دای چه تیپایی نه شو دما هالبجارتنا جی دست بکریه نه او دندانا تایبت جرد بیشن دندانا کوسا پکتی Yazda yemeğiydi tespit ki. Yani o kesin ki serbaz bir avay. Ne serbazın ev kuşcuyu hatını. Bana denk dedin. Medxwast tunek yusaş tamaşavanı mera qalave deri beki ev hilbijatı çıba olsa giringen ji bo Kurdan çıp xwaretîne. Yani yek gotinek ev meseleyi beri qedirim xwazi çünkü lurji gelek mühim. Bu got ya Kürt avayeki stratejik meseleyi deriz ne yapıveci ve Kürt tekoşuna xuba avayeki siyasi hukuku demokratik bemeşinin ji bo yekeci gavan bavecin. İja meseleyi başurji u serdel meseleyi rojava ecib qanaatamın jive pevajoy dur nene. Çünkü edik meseleyi Kürt ne tane meseleyi Türkiye yancı Türkiye u Baküye Kürdistan'ı. Meseleyi Kürt roşlata navin meseleyi ki esasiye. Devleta yani aha Kürda dedav çar devlet andı perçe buya. Roşlat, Rojava, Başuru, Bakur. İca pişti ve perçebuneci hatta noha tekoşineki mezin hatiye dayin u deskeftiyen mezinci çebunu her du deskeftiyen serekeci embejin federasyona başure Kürdistan'ı u Huseriya Demokratik ya Rojava'yı Kürdistan'ı. İca noha le başure Kürdistan'ı u Irak'ı hilbijartineki gişti çed ve vakit de gotji. Dve hilbijartine de mıhabın disa Kürt Beyku ittifak nabena hevde çevkin dikevine helbijartın. Yani avul helbijartın gava avul helbijartın pişti 2005 ku embejin destura bingehin yani Irak'ı hata kabul kirin. Kürt bir ittifak ketin u serketinek mezinci pekani. Yani deskeftiyen xuji parastın piştreji çen helbijartını dinci bir ittifak tevgeriya. Le mıhabın se hilbijartının dumahiye de be ittifak dikevin. Hatta yekji hilbijartırek peşvakt çebu çar hilbijartını bitevi hilbijartına peşvakt çar hilbijartını be ittifak dikevin. Despek eden bejin Hin partiyin Kurda jinavbere derketin veka alternatif hilbijartının be ittifak ya avuldu goran bu ya düyemin de nefşanu bu lehember van perçebunacı embejin hezen Irak'ı jve perçebuni istifade kir peyvendiye xo hem Ali Süleymaniye ve hem Ali Hevleri ve yani hem Ali Kadepe hem Ali Yeneke ve meşandın yani ev nakokiye navbera Kurdan jibo berjendiye xo bkar anin u bivi avayı jimedit 2017'dandı باوای کی fiili Kerkuk و Xanaqi gelek cindinde kontrola Kurda da bir kontrola Kurdan derxistin. Yani Kürt axwanda kirin. Şu axawan bu 2004'da pişti erişa daişet destani bun brengeki kontrola wan hereman girtibun bin bandora xo o 2017'da jiber nakokiya navbera Kurdan tekçu Destani ser, ki destani ser hezen İran'ı u hezen Irak'ı yani Haçlı Şabi u Arteşa Irak'ı. Nuhaci mesela her ku berbi peş ve çu Bavariya gelci hilbijartına anrenema. Yani hilbijartına çuyu de dihin heremandı hilbijer sedi hecde çuri ser sandı. O bitevayıcı sedi çülü çar.
چون سر صندوق اول هلبجارتنه ده سده هفته یک بو باوریه که هبو که به هلبجارتنه و هنتش بگواره بقناعت من دوی هلبجارتنه ده و رجه دهیجی بکوه لفقط تشت دیار اوه هزین هگمونیک هر چه ده ببرابه تو کسی نچه سر صندوقی دخوازن ریوبریه که بگور دلی خود چه بکن ریوبریه که بگور دلی خود چه بکن و بگور ویه که جی هرم بگور برجواندی خوش نو و ساز بکن اما دور ده پرسکریکا مزن چیه؟ پرسکریکا مزن جبو هزین هگمونیک چی ایرانه یعنی باندورا ایرانی سوریه شکناندن لبنان و امبیجن لغازه جی شکناندنه که مزن خوار به تایبت پشتی ایریشا اسرائیل یا سر به ایران و جی ایران تسیرایی گلک لهرم شکست لهجی العراق اف تسیر نشکستیه یعنی ایران هجی العراق hem bağvayı ki leşkeri hem bağvayı ki siyasi xurte. Ama qalaat hamın pişti hilbijartını evcar ve pevajoya be lavaskirina İran'e yal Irak'e dest pebke. Yani evci gelek mühime ama dur parçabuna kurdancı problema psikolojika her imezine. Parçabuna kurda deste kurda lavazdı ki. Eğer ev pevajo brengekil Bakü'ye Kurdistan'ı demeşe. Eğer Suriye embejin ligel hezen rebebriya khosar ligel qasade danıştandine ke kud ve danıştandine dem xazım peşketinek jbo berjendiye Kurda u jbo berjendiye hereme çebe dve li başure Kurdistan'ı ji hev ahengiyek dindav Kurda da hebe. Dvi varide mesela Ali باوی که اشکره معرف بشه تفگره کرد یا لباکوری کردستانی و چه پرسکریکتونه یعنی حتی نوها یک جارجی نگوتی که ام به هفره باوی که استراتژیک تف نگرین یعنی به هفره هواهنگیک هفبندیک پک نینن حتی گلک جار برزه جلان بخوشی گوتیه که کنفرانسه که جبو یکتیان اتویجی جبو یکتیان اتویجی هاتیه کرن lehevnekirin jali başure Kurdistan'ı ve taybet jali pedeke u yeneke ve pir diyarı yani ve propagandayı hilbijartını edeceğim mevan şopan mıhabın yani propagandayı xo lehilbijartını Irak ede diji hevdikin yani kadapel diji yeneke dağvi yenekel diji kadapey dağvi şu ev partiyinden dengevan naibi istin yani yekcar dengevan naibi istin legavat diş gelci dipirsi gelci Bağırı buan nayinin. Çıma nayinin çünkü dibecin kuvana nıkarım psikolojime çareser bikin. Jber ko hatta nuha tı psikolojime jali wan ve nahatiye çareser kirim. Psikoloji wan edi zamanını, çantını, zamanı xo çanda xo embejin her tişte xo jali kurdayati ve be psikoloji bu kartinin ama abori tek çiye. Yani demokratik yani psikolojik ciddiye demokratik yani başure Kurdistan'ı Irak'ı insanlık arın muhalefet bikin yani her muhalefetek her vaha tişteki hem Türkiye'de jil hemen tişt vandıracıya yani evana lazım bir çareser kirin çareseri çiye çareseri brastici gredayı gele yani gel beyku müdahale siyaset ebki yanjı embejin de hilbijartına de merci xub karneynin nine tam tersi belki zedetir de hilbijartına de bersiva ve ekebidin yani bu ekeci havul bidin. Ama heneki vegan roja ve haftaya peşeme ji hemen mejar de roja ve de bir usa xuyadı ki Kurdan usa gidisa nişandan yani da xoza xo nişandan le koni meşeke usa mezir girseyi pekatlı ve deri mesaj bun mevana nuçe qudam heneki dam ve dineci vana bişopinin hatta Galatasaray hafta peşeme binleri usam mücareke taybet ve Berdana Selahattin Demirtaş disa yani Berdana Selahattin Demirtaş kanaat amcı edi hatta rade ki ne mümkün ku bejinna çıma yani vici birengeki diyar kirin yani Devlet Bahçeli de akaftan akıya komede koma partiya kuda aşkerego lazım Selahattin Demirtaş var Berdan o nafkavse dibecim go maslahata Türkiye divide. Ne böyle? Her vaha Erdoğan ji heman tiştigo
ama ve çavabı ve ken gibi ev ne diyarı yani gırtına iş hatan o abi hukuki bu le perskirek asasice evet tenaseri o Selahattin Demirtaş'ın mesela beguman Selahattin Demirtaş bu pevajeci bu tevgera kurtçu aktöreki mühime ama gelek girtiğin kobani kaybetene vakti limite bu eviş bir perskirek yek mühim bijarci komisyon hafta peşi komisyon bicibe lelurci lazım bir yareki edici bu İmraliye bağvayki aşkere verestenden o komisyon ve biçe İmraliye yani jüyi pefterci türetine. باشه فی بشه گله کی سپاس دکش با خاطرات یا سویا بهش با به آخر سلیم